Ngadan mentah ke hospital bersumar lagi dawai kynbat ke bahek tamang ni tan stela mengiri India alien penifi. Tang shipu tinggal ke slip bagi dawai beklam jung siu kani ke North East Institute of Ayurveda and Homeopathy ke badan Hakmat ke Negrims Hospital Shillong. Kejaka sumar ki jingpang beper ki jingtung ki kynbat de doktor bela pintebit ha kani ke benta. Hang ni kim sumar tang ki jingpang hnrei ru ya ke tenrai jongka ban pintemai pad ya ke bormet borpar. Hang ni sumar ya ki jingpang beper dak apa penan kam dak ki dawai kynbat. We also use modern diagnostic and testing facilities to treat our patients. पूर्वोत्तर भारत में आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए एकमात्र संस्थान मियाँ ही है। Kidan chis patali ki jaka thiapang bapakan na bentai kintation rang bagi private ward ba ajing palai ki jingmut jing perkhat. Hang ni don ki jaka khak lung bat ko OT ban le ki surgery ki babun rukam bat kumjuru ki jing sumar ye bakrni ki jingdi. We are sick, we need help, and we will go anywhere where to get help. So Ayurveda has so much to offer, not just for the sick people, but the people to stay healthy. So I would request everybody to come here and take the benefit of this big infrastructure for the people of Northeast and especially Meghalaya. Om tang ki dawai di neta hang ni ki airu ke rukam sumar ba khampher de ki rukam hendai. यह संस्थान मेघालय की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्मिथ पेरीफेरी में भी ओपीडी की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिससे बहुत सारे दूर दराज के मेघालय के मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। Lem ke jaga puli doktor hang ni don ki jingtai ki bahar rukam ban ajing sumar lem ki yoga park bat keleng saudong lathungi ki so ki kynbat dawai ki bala ban sumar beliau. Lari bidan ki jingpang kpo jingpang mat ki migraine piles fistula kumjur ki jingpang snido kani di ke jaka nap ta jumpi. Komen po le pilayo jing sumar ni jaka bat share ni ki video sakitu ki badan kam ni osngau yang di khubor.